ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед, субҳи шумо ба хайр бошад. ҳозир армянский шолк омадагай, мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Бисёр ҳам гулои фасон омадай, якта ба якта нишон медиҳам. касе ки дар кор бошад нависед, доставка дорем. ина марҳамат гулошон, ино армянский шолкан 350 сомон. Сангиш чи хеле бошадам, ҳамин нархаш 350 сомон, нархи як либосаш. касе ки мисол опт мегира бо арзон мешава. ини ишда боша бинед, санги бабочкаяй, иям хеле гилакай, дизайни гилакай сиёҳшда. ай наздик нишон дидем. ино гарм намегиран, хушрӯ, сабукак. ина марҳамат, анайбат ани сафедш астай. касое ки ам хеле вая наз мебинан, рангои светлира марҳамат. иш санги тетея, иам 350. ана бад ҳаст, ана ина винка. ира бине чи ранги кумбахт метавам. армянский шелк фасон. دیده 350. اینجا در دیگه چند وایای نرخ نبایای. شما فقط مرا گوش کنید جکلین تو بسیاران دیگه چیزی را پرسیدید. نه مرحمت. دیده چه خیلی فسونه. باز بود دیگه هرچی نشون میدیم. آنای سبز بینه. آنای با آجوی بود. فسون. سبزش از این سرخ بدای تمام شده پگان ایسی باشه من میام با سرخش ویدیو میکنم شما دا میپرتم. فسونی فسون 350. با کدام شلکه داره نشون تی هم شلکه ای وایای میدونید این بامبوک های کرب بامبوک این ای 350 سم دیده اگه من نشون داده بدم سنگش دیگه خیلی انا این ای бамбукай, креп бамбукай. Нархаш 300 сомон. Санги бо новинка диде. Тире тоқа исангош. Исангам хушру бромадай, хамилёнай. Иам шолкая нишон те. Оз бо як де шолки дигам аст. Бинед, ина марҳамат. Шолкам фасони фасон. Инора армянский шолк мегуфтиян. нархаш 350 сомон як либос. касе ки опт мегира, мисол бисёр мегира, бо арзон тарак меша. тамошобинони азиз, ира бинед чи хел шолки фасон. иам ами 350 сомай. гулош ҳаҷҷои бод, ина айдур. айдур бине. фасон. ина и бо ҳаст. иша ба фикр нав нишон дода будам. хулоса ҳамаи ҳамин шолко 350 сомони. ина глакои фасони новинка армянский шелк. Присида будам духтаро ки ами шелкои новинка кадомаш бо шамо да нишон диҳед. марҳамат бинед. ино новинкои ҳозира. хулоса кадомаш ки дар кор шид, дар WhatsApp нависед, доставка дорем, бо пратар ма доставкара мефаҳмонам.